Assalamu alaikum. Kutmandu günüңүздөр менен урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен мен Эмил Токтошов. ТМЖ телеканалы жана Globus гипермаркети менен чогуу биргеликте жаңы долбоор 180 секундтук аттуу долбоору. Бизден алыстабаңыздар, буюрса кызыктын баардыгы алдыда. 180 секунд долбоорунун коноктор келип отурат. Достор, тааныштыра кетейин. Ассаламу алейкум. Биринчи учурашалы. Ассаламу алейкум. Мен кумир туткан жигиттер келип отурат. Тамашоо лигасын ойногон жигиттери, Нонейм командасынын жигиттери, Кадыр Жарматов көңүлдүү жигиттердин алып баруучусу. Жана ошондой эле Тамашоо лигасынын эң алдыдагы красавчиги, мыкты оюнчусу, ужасы Икрам. Достор, түшүндүрө кетейин бул немени, конкурстун шарты оңой эле. Globus гипермаркеттин ичинде товарларга киресиңер. Могу ар бир товардан бирден эле аласыңар. 3000 сомго чейин. 3000 сомдон өтүп кеткен болсо, ошол утулат. Эгерде 3000 сомго жетпесе, ошол утат. Бирок ошол алган товарыңарды алып кетесиңер. Раз, два, три кылып ал. Шарты башын коюп. 1, 3 жолу. 1, 1, 1. 1, а? О. 2, 1, а? 2, 1. Aynen. 2, 2. 3, 3. Кадырмыз. Азыр кадырмызды 3000ге тактап алып койсо мен ойношум кереги жок болуп калабы? Ойносоңуз боло берет. Мүмкүн сиз 3000 сомго, мунуку эми тоголок 3000 болбойт да. Тоголок 3000 болуп калса, ойноштун кереги жок. Ойноштун кереги жок. Анда сиз урматтуу телекөрүүчүлөр, биринчи Кадыр баштайт. Кадыр мырза могул эмне экенин билесиз да, туурабы? Ушуга товар саласыз. 1, 2, 3, анан сизге ийгилик. Так, Кадыр сага ийгилик досум. 180 секундта барып, 30 секунд калганда эскертип айтып коем, ол жакка келип калышың керек. Туурабы? 1, 2, 3, поехали кетти. Так. Алы өрбейсиң дейт да мындан. Шампунь керек да. Так, өзüne gerektiren özü alır da. Sakalat, ha. Gengir, Kadir, gengir. Koş çay daha gerek. Tak. Salmaş bize. Ne bu? Sakır var. Ne kılasın sakırda? Bununca. Kon alıp alınız da. Makul. Esep, ketti. Tak, dağ var, dağ var. Ne bu? Kayaktıkı. Ne gülüş? Makaron kayaktıkı. Tak. Uksuz içmeysin mi? Uksuz. Tak, gengir. Dağ var, Kadir. Kadir, lan almayısın. Kadir. Ulan, unu da almayısın. Давай. Не. Un. Ha, un al, tere. Makaron aldın mı? Makaron bu başkaçası. Başkaçası o. Alaz ha. Ne bu? Kefir, ha. Dağı. Sintana. Ha, vereyim sintana. Bu ne sintana? Kımbattan almayısın da. Kımbatıra. Tak, Kadir. 30 sekundun kaldı. 30 sekundun kaldı. 30 sekundun kaldı. Çaynap kaldın. Ha. Soğuk. Tak. 1, 2.
Aha. Бұл касса емес, башқа касса барасың. О, 20 секундың қалды. Нарық кассаға. 15 секундың қалды. 1, 2, 3, стоп. Ровно 180 секундта Қадыр тауарларды алды. Азыр есептейіз, бірақ бір тауары өте соны тауар алып алды. Азыр şu тауарды көрсетеміз азыр. Hurmatlı televizyonlar, mına Kadir barıp geldi. Hem ikramnıqı, ikram sen очередтің 3 minut 180 sekundda barıp gelişin gerek. 30 sekund қалғанда мен ескертіп айтамын достар. Мақұл, кеп пешенен біреу қойын. Игілік. Тұрып тұрасыз. Мен азыр 1 2 3 кеттік дегенде кетеміз, а? 1 2 3 баяқылы кетті. Ал, достым. Қадырдықында ал олбасаң іліп алдың. Ал, не тұрасың енді? Бол. Ал не қыласың? Ya başı oldu. Қайсың чачығын жүйсің? Ал әм тезірек. Қимылдасаң, Қадыр мынадан алған. Бол, ал тезірек, ал. Не алады екен? Неден аласың? Тезірек. Бол. Қадыр, икрам, мынадан ал, мынадан ал. Ала өрден не қыласың? Бірден аласың. Икрам, Гүшонка, не сас кетті? Al ver. Бұл мынадан ал. Бұл не? Al ver да, не? Какая разница? Бұл не екен? Бұл не? Бұл не? Беймарал жүресің де тезірек қимылда досте. 1 минутың бар, 1 минут өтті. Ова, ол тезірек, Қадырдан ұтылып қаласың. Сал мынадан, сал ер, не екен білмейсің де бірақ. Рафаэл, ал. О, болып тұр, давай. Қадыр чай алған бая. Ова. Бол. Ал, не қыласың ан? Кімге? Ал өрсең үліп бойын. 100 сомдық не қыласың 100 сомдық? Тезірек. 1,5 минут болды. Ова, естез қимылда, Қадыр айбай тез қимылдаға. Сол қалды. Бол. Яқта алып әлі қой. Қас. Кет. Бол тезірек біріне салды. Алма, конфеттен ал. Печенье ал. Не қыласың, қайсың, не қыласың? Ол әм тезірек? Gözüzge alat yok. Düşürdün. Kilerdi yolda gel bunu. İkram. Бол. Жоқ бол бағалады. Sen Albeni'ге жаманға жақынсың да, бол. Так, İkram. Жарым секундың қалды. Ал. Жарым секундың, ал мынадан. Қанға жақын мынау, мынадан ал. Қанға. İkram, жарым секундың қалды. 1. Бол тезірек. Мынадан ал, памперстен ал. Ал. Не қыласың? Жарым секунд қалды, 4 секунд не қыласың? Кетті. İkram, жарым секундың қалды, кеттік. Тезірек бол. Так, 20 секундың қалды, İkram. 20 секундың қалды деймін. Ова, 10 секунд. Бол тезірек, еркекшіл айттым, İkram, ұтылып қаласың қазір. Алдық, бол, кеттік қазір, ұтылып қаласың, İkram. Ал. Бол тезірек, ояқа жүгір. İkram, 10 секундың қалды. 10 секундың қалды, жинді. Кассаға барышың керек. Бол. Кассаға жүгір. 2 секунд қошып, 3 секунд қошып берем. Жүгір. Қач. Бол, жүгір. Екінші кассаға. Нарқа. Үшілдерге. Так, стоп. Hurmatlı televizyonlar, İkramdыққа 18 секунд өтіп кетті. Бірақ мұны біз немеге алауыз, себебі жолдар пробка болып қалған үшін 18 секунд қошып бердік. Hurmatlı televizyonlar, Қадыр мырза тауарларын алып келді, азыр көрсетеміз. Бұл кефир. Кефир бұл үйге керек нәрсе. Бұл ұн. Бұл қайқа? Қайырге. Так, шампунь, бұл өте керекті чачқа. Бұл сіз өзіңіз тойға барасыз, тамашаға барасыз дегенде. Ұн не oldu? Неме? Миф. Порошок.
bumaga. Bumaga bu qayerga kerak? Uyga kerak. Al endi bu nega kerak? Yani birleştirip aldım. Bu da gerek. Так, hurmatli ko'ruvchilar, qadr aldi hozir. Eseptaymiz. Nekan? Zvachka olib turibdi, zvachka. Так. Diskotniy kartochangiz bor, ha? Bak. Aha. Diskont kartası özünde var. Так. 1587, 1700, 1815, 1970, 2409. Aha. По-моему, мынаңыз қымбат болып кетсе керек деймін қадір. Так, 2529 қадір. 2603. 2764. Мына айттым ғой қымбат азыр мына. 2987. Молодец. Қолыңда не бар? Звачка өтті? Diskont kartı var. Дискотный карточкаңыз бар. Карточканы азыр көрсөтөбүз. Эгерде карточкада минус чыгат азыр, полный минус кылат. Аха. 2868 сомдук кылып иштепсиз. Кадыр мырза, кол чагып койсок болот достор. 2868 сом. Ha. Bir de boş koysak. Onadan 3'ünü koşup koş. Hurmatly telegörүүчүлөр, экрандын товарларын көрөлү. Кандай товарлар? Икрам, бул памперс сизге өзүңүзгө? Özüngü sana. Магабы? Канчанчысы? 4-üncü. Анда сага экен өзгө. Так, бул носки. Эко экен. Же бирөө экен, узун экен. Узун экен. Bu naskiyi var, futbolunu getirau. Жок, носки экен. Бул женский, бул аяшка экен, а? Могу кимге? Sağa. Ананы карагыла. Буга не жейсиз? Sizlerdi çakram koyup. Мунусу майлы. Мынаны карагыла. О, Vay, sıylı konuklar yapılan. сыйлуу конуктар, а? Альбени. Муну эко жейбиз, а? Аха. Мен ойлойм, экран товарын көрүп атам достор. Экран жалаң печенье алып тур, анан табан алып тур. Бул да печенье. Бул дагы печенье. Бул дагы печенье. Toyga koyup barabız. Кадыр жалаң мынандай алып тур да, себетке салгандардан алып тур да, мына алла печенье. Кандай бар ошо да. Süşnek. Суши. Мына ким келсе вариантка дейт. Так, мына не мынау? Şunu düşünmüyorum. Юпи. Жок, дрож окшойт, по-моему. Дрож экен. Droşuga bundan hemen süretim. Дрож. Так. Рафаэлло алып тур. Так, кукуруза. Кола. Так. Кадыр дагы мен эле ушундай алды. Vakıda yana. Мындай дамы? Жебе. Эсептей берели. Эсепти бар карточка, эсептей бериңиз. Көңүлүн айландыруу десе айтпай турушуңуз керек эле да. Бул не экен? Не мынау? Утулсуң по-любому. Так, мынадан кум шекер алып тур. Макул. Бардыгы. Мына не? Бул короче пакет тамак үстүнө жабып койгон, а? Dukopka tıkavuzga. Ооба. Так. Сиздики 4115 болуп атат, аз дагы өтөлөк. 4183. Уже даже муну касса принимать этпей калды, Икрам. Андай болбойт да. Жок. Мен сага айттым ошон үчүн. Батыраак кыймылда дедим. Сен Жолдан bekerli alıp bunu ana. ооба, ошон табактарың ашыкча болуп кетти да. Табак бирөөсүн алганда макул эле. 4345 сом болду. Так, 4494 сом болду. Biraz güzel eksik. Карточкадан азыр көрөбүз. Минус кылабыз. 4418 сом. En çok borç gerekli. Жок.
Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, бул 180 секундтагы долбоорубузда Кадыр жеңүүчү болду. Кадыр, сага ийгилик куттуктайм. Могул пакеттери сен ушул пакетти аласың. Могул өзүң алган товарлардын бардыгын үйүңө алып кетесиң. Бул биринчи орун сага. Ал эми Икрам мырза, сиз 4000ден өтүп кеттиңиз, сиздики. Кап болбоңуз. Мына бешине жок экен. Кап болбоңуз. Бирок сизге экинчи орунду алыңыз. Мына Globus гипермаркетинен сизге 1000 сомдук бонус сизге белек. Ал эми могул товарларды каерден алган болсоңуз, ошол жака барып коюп келиңиз. Местасына. Памперсти каяктан алдыңыз, табакты каяктан алдыңыз. Макулбу? Алдында коюп коебуз. Бул 180 секунд оюну мага аябай жакты. Өтө тез иштеш керек экен, анан кийин сооданы билиш керек экен. Йома алаксып койду, йома алаксыпаганда мен утат болчумун. Бүгүнкү оюндан Globus соода борборунда терең ыраазычылык билдиребиз. TMG каналына ийгилик каалайбыз. Барыңыздарга чоң рахмат. Жакшы күнөрдө көрүшөлү. Памперс албаганда утат элем мен. Йома сенде күнөө. Ошол PMG телеканалындагы 180 секунд теле берүүсү аябай жакты. Мен башында маалымат берген ойлогом, бул оңой эле. Бат-бат деле 3000 сомдук товар чыгарып коем депчи. Жок. Мындай башында башталып 1300-1700гө барганда расчет жоголду. Ал жагы уже чагыламай эле болуп калат экен. Көзүңө көрүнгөнү, колго илешкенди эле алып шашып келип анан ойлодум, кичине бир эмеге жетпей калса керек деп. Анан кассага баргандан кийин звачка менен камекини ошол жерден коштуруп 2987 сом болду. Скидка менен 2868 сомдук товар кылыпмын. Бул оюнда мен жеңүүчү болуп тандалыпмын. Рахмат жалпы ушул TMG телеканалынын жалпы кызматкерлерине жана ошондой эле ушуну алып барган мен Эмил досум, Эмил Токтошовго терең ыраазычылык билдирем. Жана ошондой эле ошол утканга товарды бекер алып кетесиңер деген ушул Globus гипермаркеттин эмгек жамаатына дагы терең ыраазычылык билдирем. Өркүндөңүздөр, өсүңүздөр. Анан мен кийинки жумадагы бошмун, десеңиздер чакыра бериңиздер. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, ушу менен 180 секунд долбоорубуз аягына келип жетти. Дагы бир жолу Кадыр Жарматов досубузду куттуктайбыз. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, мүмкүн сиз дагы ушул биздин долбоорубузга катышып ойногуңуз келсе, Globus гипермаркетине келип 500 сомдук товар аласыз. Чегиңизге мен дагы оюнга катышамын деп жазып туруп, кассага таштап койсоңуз, мүмкүн биздин долбоорго сиз дагы ойноп каласыз. Андыктан достор, бир жумадан кийин дагы көрүшөбүз. Биздин айымдар ойношот. Ал эми могу ылдыйда биздин YouTube канал турат. Ошол YouTube каналыбызга кошулуңуздар. Чоң рахмат, сиздер менен Эмил Токтошов.